nicyo gihe twatangiye kubona umuntu afata ikara akandika ikara rishushe pani ikara rizimije ikara umuriro ikara ry'umuriro kurya umuriro hagurumira turi mu rubunga umuntu yafatwa n'imbaraga nta makara yakundaga kuhaba n'amakaratasi bari makeya umuntu akamusingira muri gisirira ntabwo ari nikara muzikara wagira ngo ni gisirira sinendo cyangwa se iwacu no mikarata cy'umukarata akacandikisha akagenda ku gikuta habaga hahomye ingwa akandika yawe yandika avuga kuri ruga cyangwa se cecetse umuntu akandika kurya hayandika undi akavuga kuri ruga asobanura ya myandiko ngo buce namamvuga ngo mana ndakubonye kuko ubona uko ndakubonye kuko iyi mvura aba bashitsi batavyutse namamvuga ngo yari inzu y'ivyatsi namamvuga ngo uhereye none iki gitangazo ukoze iyi mvura yaguye ahandi ariko ku nzu ntiyigweho iyi nzu ndayihararuse kamanda aramfukamye kandi ubona nifite ubunyana bubiri akanyana kandi k'indabwa n'akandi kari kako umukobwa wanje namamvuga ngo mana ishobora bose peza inzu iyi ndimo ndayigaye inzu yamanjanje simvuga ngo namaze amayenga yasinigeze nita ku minsi nasenze ariko sinatwaye umwanya iminsi miremire nimba byaratinze byamaze nk'amayenga abiri kuko icyatumye mvuga ngo byamaze nk'amayenga abiri umugore aroha arampinduka atumira iwacu mukuru wanje aramubwira ati noneho uwanyu yarasaze arimo gusenga ngo Imana ni muhinzu yamanjanje ubwo ngo ntangire gusenga nk'iyo minsi mikeya umuntu numva ko ambwira arambwira ngo ese nguri mu muraho nshuti zacu turabashuje mwese bo muherereye ku migabane itandukanye abakunzi bacu turabaramukije cyane turashimiye ukuntu mukomeje kudukurikirana no kudukunda ni ukuri Imana ibaho umugisha mwinshi rero uyu munsi tugarutse mu isura idasanzwe turi kumwe n'ababyeyi bacu mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka muri kubona rero ko uyu munsi udasanzwe mbere yuko tubakira ndagira ngo mbanze nakire mugenzi wanjye nawe ahumeke abakire kugira ngo yivuge kugira ngo tuze kwakira abatumirwa bacu nabo babibwire. muraho nshuti zacu muraho abakunzi ba Ndagano TV show turabashuje cyane aho muherereye abari mu bihugu bitandukanye mudukurikirana turabaramukije cyane nk'uko mubibona rero mugenzi wanjye amaze kubivuga mumaze kutumenya muratumenyereye kuri Ndagano TV show amazina ndagira ngo murayazi nizampanga na mukuru wabo rero twongeye twagarutse tugarukanye n'ababyeyi bacu cyangwa se abashumba bacu murababona rero murakoze. Yego rero nari mbabwiye ko uyu munsi udasanzwe twagiriwe umugisha twagenderewe ababyeyi mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri n'ababyeyi bacu mu by'ukuri uyu munsi tusanzwe rero tugiye kubakira batwibwire amazina yabo n'ababyeyi bacu n'abapasiteri n'abashumba kugira ngo tuze gukomeza n'ikiganiro. Ni karibu. murakoze kutwakira hano kuri Ndagano TV show kuri Imana mujiraho umugisha turarika kugira ngo tuzaze tuganire cyangwa se dusangire ijambo kuko bivuga tukaba tuzishimiye cyane dutangire tubibwira njye ku mazina nitwa Gafirira Oze kandi pasiteri hano muri Kenya nitwa rya Shaddai Church akaba ni umupasiteri ukorera Imana hano mu murimo w'Imana umurimo w'Imana ukorera ahantu henshi ariko cyane icyicaro dukorera hano muri Kenya. Yego Imana muzibaho umugisha. Murakoze twakomeza na pasiteri nanje nitwa Ernest Sebahizi njye sindi umushumba ariko ukunda ibintu by'amahombe ukora mu bintu by'amasengesho numva nimwo iwacu babita ngo ni nk'umujirisite turabavuga butumwa basengesha abantu mu mihana bakerekera abantu gusenga. Murakoze Imana ibaha umugisha
yego barakoze cyane kutwibwira, abatari babazi murabamenye, bagize neza cyane. Rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ndagira ngo babanze batwinjize mu isengesho kugira ngo Imana izibane natwe. Reka dusabe imvugo nk'uko amaze kubivuga umwinjiliste hajya atuzamure mu isengesho kugira ngo tubone gukomeza. Mana turagushimiye, tugeze imbere y'amaso yawe muri aka kanya, tugiye kuvuga amagambo yawe. Ugomba kutuja imbere kuko iyo tuvuga ibi bintu biba bigira inyungu ku bantu, ababitekerezaho no kubitindaho babitekereje bibagirira akamaro kuko ari impanuro yawe. Uhanura ibyo abantu bagomba kugendamo n'ibyo abantu bagomba gukora. Ibyo dukora byose dusabye umwuka wera w'Imana n'imbaraga z'Imana kutwumvisha kugira ngo duteguze imitima yacu. Bana natwe muri aka kanya uhereye none n'iteka ku bwa Yesu. Amen. Arakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Rero tugiye gutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Muri kubona ko twazanye abakozi b'Imana, turagira ngo batubwire, baragenda bahana umwanya baduhe ubuhamya cyangwa batubwire ukuntu bisanze mu gakiza, bisanze mu bintu by'Imana, ukuntu bakiriye agakiza. Murabibona twebwe turi abana batoya batubanjirije mu bintu by'agakiza, turagira ngo aribyo batuganirizaho, noneho tuze gukomeza. Ni karibu, reka duhere kuri pasiteri hano atubwire ukuntu yakiriye agakiza nyine n'ibyo Imana yagiye imukorera. Ni karibu. Murakoze mu by'ukuri, ngiye kubishimira ku ikaze ryanyu. Tudatinze dufite ubuhamya burambuye burebure, ariko dushaka kuvuga inshamake y'ubuhamya, ukuntu twakiriye agakiza cyangwa se ukuntu ushaka ataguciye mu ijambo gatoya, ushaka warambura kuko tuba dufite umwanya mutoya ariko twavuga mu ma episode tuko nabyumvise, tuzobivuga mu ma episode, nimba bizogera mu ma episode 10. Abakunzi bacu nibabikunda bakatubwira ngo tuzobagarura kabisa, babaho ubuhamya kuko ndabizi ko hari ikintu bizabafasha. Ndabizi ko ari ubuhamya bw'Imana yakoze ibitangaza byinshi. None tugiye kuvuga ku giti cyacu ko umuntu yakiriye ubutumwa bwiza cyangwa se yakirijwe. Yego. Jewe twari dutuye ahantu bita ngo ni Mikarati, aho ni muri Kamombo, benshi bakunda kwita muco hagati. So hagati buriya n'izina ryaje mu ntambara, ariko izina ni Kamombo, hagati ya Rwerera n'iwacu. Niho twasengeraga mu itorero rya Methodiste. Ntangira ivugabutumwa cyangwa se ntangira ko ndakirijwe, nzongeye kurasa ku ntego. Iriya umurenge habaye ubuzutse bukomeye cyane. Abasaza bacu nubwo natwe dushaje, icyo gihe ko turavuga abasaza bacu, ba papa n'abandi bose bari bakuze icyo gihe, barasenga cyane mu buzutse bukomeye cyane. N'icyo gihe twatangiye kubona umuntu afata ikara akandika, ikara rishushe pani ikara rizimije, ikara umuriro, ubuzubaza ikara ry'umuriro, kurya umuriro hagurumira turi mu rubunga. Umuntu yafatwa n'imbaraga, nta makara yakundaga kuhaba, n'amakara atasi bari makeya. Umuntu akamusingira muri gishirira, ntabwo ari n'ikara, mbuzi ikara wagira ngo ni igishirira cy'inendo cyangwa se iwacu no mu mikarati cy'umukarati, akacyandikisha akagenda ku gikuta habaga hahomye ingwa, akandika yaba yandika avuga kuri ruga cyangwa se acecetse, umuntu akandika kurya hayandika, undi akavuga kuri ruga asobanura ya myandiko. Umuntu yakomeza kwandika n'igishirira, niko twicita mu kinyamurenge, yabaga ari ikara rifite umuriro mwinshi cyane, kuko yandikwa niko ibishashi biha bigenda bigira by'umukarati cyangwa uziki. Umuntu ntashe n'akantu na gatoya cyane, nicyo cyanyeretse yuko n'abariya batawe mu muriro ngo bavuye batahiye. Icyo ni ikimenyetso kuko turi abana, turi batoya, tuba tureba ibintu biba mu rubunga cyangwa se mu mahombe. Mahombe ntibakundaga gucanamo, aho ni mu rubunga niho bacanaga, niho bandikishaga ariya makara. Amahombe ntibakundaga gucanamo, yabaga ari ikintu kimeze nka barateguraga gusa. Izo ngizo ndabireba
ntangira gutekereza ndi umwana none binganshanga gatekereza biranibike bagera mu kanisa bakaririmba indirimbo bagafatwa bagatega amaboko abamama bagatega amaboko bakarambura bakarira bakaririmba ahantu natangire sasa nigihe baririmbye bavuga ngo barimba indirimbo ngo bafite amababa nk'ay'abamarayika ngo mbangurutse nkagerayo nkabisiyoni iteka batega amaboko bakarira mbese gufatwa nyine ku muntu abona ko imbaraga z'Imana none ko ibyo baririmbye njye nari mutoya nari umwana tangira gutekereza abo bamarayika bavugwa ni bande namwe mu kirera cyo gushaka kumenya iki abamarayika ko muravuga ukuntu umuntu yakijije hari ukuntu tugenda mu ikanisa ugakurikira abandi ugakurikira abakuru cyangwa ugakurikira ababyeyi ukaririmba muri korali muri koya nama numva naza ngenda mu kiraro kuja gusura inyana nkagenda numva nkeneye kubona abamarayika nihuse ibyo bintu zatwaye nk'imyaka nk'iyi ndagereranye izuba ryava yakibera inka niko baryita rizariva ryari rigiye kurenga kama ntoga ngo abamarayika bagiye kuza mu kirere aho ni ikibazo cy'ubwana ariko urumva nari mfite iyo santima yo kubona abamarayika Imana iza yumva iyo wifuje ikintu burya Imana iza yumva cyane bazamubona nubwo uri umwana mutoya uzi gusenga Imana ntabwo uzagira ubwoba uzafashwa no gusenga nihuta muri iyo minsi Imana yumvise gusenga kwanjye ishaka kumbara amasiko y'abamarayika turimo dukina akamo mu gitondo hari mu gitondo hari ku cyumweru n'abandi bana dukina bamaze kwandurira inka bamaze kujyana tangira gukina na kimwe n'abandi mu kanya gatoya numva inyota yo kuja kunywa amazi ariko inka zari zimaze gukanywa hari n'amata menshi cyane ariko namenye kwanka tireka nje kunywa amazi ahantu mu ikibindi niyo yari firigo y'iwacu n'ubu iracyari firigo ni nziza cyane babekaga kunywa amazi meza yo kunywa nari nzi ahantu habitse mu mbere niho nagaze ni kwankira sinarushe ngenda mu ruhimbi nawe ni kwankira kuja kunywa amazi ngeze mu mbere teye intambwe hano mu kirambi atazi mu kirambi ni muri salo teye intambwe ngiye yindi ya kabiri ngiye kwitara hariya mu mbere pura n'abamarayika murambaza ngo abamarayika bazababoneka nienda muri kibazo uraje kukibaza cyangwa utakibaza wumva abamarayika bazaboneka Imana ibishatse izibagaragaza sirimwe si kabiri izibagaragaza teye intambwe pura n'umumarayika wabuza twebwe ngo weraga nk'ubwoya kurya no kubura ko avuga tugira ngo umutwe urasa n'ubwoya ariko no kuvuga ngo no kugereranya akabura nkuko naho uya n'umumarayika sinovuga ngo ni iby'ububi sinovuga ngo ni amaboko yari yera hejuru no hasi ari muremure sinamubonye mu maso sinamubonye n'ahagarukira antegeye amaboko amababa yiwe ni amababa kuko twavugisha aho n'ahekera ntiyari umwe abamarayika batonze umurongo cyangwa se urubungazo rwabo inyuma yo hari abandi benshi ko ndakoresha ibyubi kugira ngo mwumve ibaba ryiwe rikaresha gutya akabarirerere undi uri inyuma yiwe rikaba rigufi kuri ryo kugeza ubwo yagiye yasumbana agera nkiriya niko nako mbona ariko simba barya abandi simbabone nabonaga umwe baje bakora ikintu tuzuhura n'abamarayika ngo bareke gukora ikintu icyo bakoze no kunyegereza kubera ko nari mfite amasiko yabo bari nimindi mbivuga ngo ni heri kuona wandugu njiani pa kwenda mbingu muri Kiswahili baririmba mu Kinyarwanda cyangwa se numva iyo ndirimbo ni heri kuona bayirangije nari mu byishimo bidasanzwe nicuye vuga ngo nicuye je nabonaga nta kibazo nagize ngiye gusanga hano nsanga inzu yuzuye abantu bamfashe hano hari umugabo umwe ufashe kuno kuboko undi hano ko barashaganya cyaka ibindi cyose y'amazi bayamenyeho bahembura biranga kuko se bari banjanye bamenaho amazi sangana hari wangari ingerigeri mu kirambi sanga narobye kandi nagize imbeho nyinshi cyane nicuye n'abajijitse nino muntu bamenya amazi kuravuga ngo ninda kumenya amazi wari wahwereye sinahwereye kandi naratangaye nari umwana ariko iryo jambo sinarivuze narivuze mbaye rimwe bambwira ati so wabaye ndacu
ngira ikibazo gusa ko bamenyeho Amazi. ndasohoka maze kunywara uburiza wanje w'imfura n'umukobwa niteguye nabwiye umukecuru wanjye ngo se uzi ibintu byambayeho mwashatse kuvuga ahantu agakiza kavuye uzi ibintu byambayeho bwa bundi mwari ko mugabo nahwereye namutangira amakuru yose umukecuru wanjye ngo twako tugira ngo ni sereri isereri muza ahantu nagarukiye ahantu nari ahantu heza cyane Imana naho yantereye iyo nyota ubwo ndi umwana nabo ntangira gusenga noneho mfite imbaraga haza ngenda mu ruzi twari ducyantu mu mikarati nkamanuka akarenge kaba nkaje ahantu bita ngo ni Nyarurambi ku bantu bahazi n'abantu banyuze muri iyo nzira barahazi kuva mikarati kunda hanguka amanuka Nyarurambi nijoro nja gufata Nyarurambi nkazamukana ko kuzi ntabwo banagira gitumo kama n'ingene harya mu gataba ngapfukama simenya amasaha uko yagiye imbaraga z'Imana zinzamo naho natangira agakiza namukomerezaho gukizwa kwanje no uvuga ngo gukizwa naho naboneye imbaraga z'Imana ndakomerezaho ni byinshi Imana y'itwereka mu byiciro bitandukanye ariko cyane gukizwa naho zavuye Faswe mbere utaragira akavuga gatoya tutaraha undi mutumirwa muri kumwe kugira ngo akomeze uvuga butumwa none se ndashaka kubaza gatoya iyo ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye gukizwa cyangwa iyo agiye kwakira imbaraga z'Imana ni ngombwa ngo ubone ibimenyetso iyo utarabona ikimenyetso ntuba wakira imbaraga z'Imana wavuze gukizwa hari gukizwa wumvise ijambo ry'Imana umuntu akubwirije umuntu azakizwa si ngombwa ategerera abaje gukizwa turi mu gukizwa umuntu yakubwiriza ugakizwa si ngombwa ngo ubone ikimenyetso ngo wuzure umwuka wera wokumva ijambo ry'Imana n'ubu turababwiriza bagakizwa ariko navuze Imana iguhamagara mu buryo butandukanye Imana ufite ukuntu yamwiyeretse araje kuvuga nje mvuze kwanje Imana yarize gute yanyeretse kugira ngo nkomeze urakoze neza ni karibu nawe natubwire sawa murakoze cyane tugiye kubaganira amagambo y'ijambo ry'Imana ariko ni akanya gato mwatwifuje ngo tubabwire amakuru y'ukuntu twemeye Imana twebwe twaringanje turi abaturika twasanze ba data ari abaturika hakaba n'abaporo ariko bukeye bwaho haza abavuga butumwa bagenda bavuga amagambo y'ubutumwa inganje batugezeho turabwumva bamaze gushika ico gihe natwe tubanza kugira nkabura musho turi abaturika turayakira tukaza kwinjira mu ikanisa ryabo ry'abaporo ariko ba data batabikunze twari tukiri bato turagumirije turagenda nyine bisa naho bitwegera ukaza wumva nyine ufite inyota ngako ugira inyota y'amazi cyangwa y'amata ukumva ni ikintu cyakugiyemo dukomeza gusenga ngo buce twebwe twama tuba abaporo ngo tuba abaporo twama tugira baramusho yo gusenga tukarara dusenga tukirirwa dusenga turara twahoraga tugira ahantu h'ingomero z'amazi gusengera mu ruzi ahandi tukaja mu butayu ngo tumare kugera icyo gihe ariko tukavuga ngo ntituzabatizwa tuzagoma tuba abaturika ariko dukomeze dusenga nyine nk'uko kw'abaporo dusa n'ababishize ibihamya ariko bukeye Imana kuko Imana izihindura ibitekerezo Imana iratwiyereka nzaniwe ku munsi umwe twagiye gusenga ibitangaza bya mbere Imana izikora iyo usenze kurya Bibiliya yanditse n'ijambo ry'Imana ntiriza rihinduka izari bari ukuri dukomeza gusenga tuja mu butayu ngo dushike icyo gihe inganje nta masomo yahabaga yaje kuba amasomo nyuma haba udusomo bindi tudafashe abantu nta mashuri yahabaga jewe igitangaza kinini nza ntekereza Imana yakoze ni byinshi sinobivuga ku munsi umwe kwiyinga rimwe ngo bimare ejo nagiye mpura navyo ariko hamwe n'Imana tuja gusenga tumaze gusenga ico gihe nyine habaga ikintu haza imbaraga zo kuririmba abantu bakaririmba abantu bakandika amandiko tugiye umunsi umwe mu butayu tumaze gushika turasenga tumaze gusenga umwuka tumanukaho twari tugeze iminsi nkingahe dushonje Imana iratubwira ngo ndabagaburira aho tugeze mu iminsi nk'itatu twari abantu benshi abantu bagera nko kuri 7 cyangwa nko 8 kuvuga umubare byose byo nkurikiye cyane ariko uko ndashaka kubabwira uburyo Imana izihamagara abantu
uwacu umwe sinzi ko yagiye nko hirya gutya ngo agere gutya asanga inzuki tumaze gusonza twari tukiri n'abantu bato muzi apeti y'umuntu mutoya utararwara amibe aza kunda gufungura noneho ngo ageraho tumaze kumva nyine ko turemutse nabahaye baririmba abahaye basenga namwe simbe babwira muri mukubyiboneraho ngo muri iki gihe kakuriya bari mukugira noneho atoye inzuki ngo amare gutora inzuki araje ati yeme mbonye inzuki hano umuntu umwe yamavuga ati ndaje kuyidaha aragiye nyine ati nibo bwa mbere nje kudaha ariko ndadaha twari dushonjeye amadaha ubuki turarya turakutwa turahaga kandi nta muntu inzuki zigeze zirya habe n'umuntu ntawariye za nzuki turariye turahaze icyo gitangaza turakibona ukuntu Imana bya bindi ngo bagiye kudaha ngo bajyane umuriro twari tuwufite gatwari mu butayu twari tuwufite turadaha turariye turataha uwo ni umunsi ngo buce ngo dusuye gusubirayo haza umwuka wamutwigisha gusoma ibitabo jewe uko mumbona sinigeze haba n'umunsi umwe bene wo kurunguruka ku masomo kaba kuyanyuraho gusa nkaza ndangiza nk'udusomo ariko sinigeze ngeraho ariko kubwo gusenga Imana mbona Imana nanje inigishije gusoma ndasoma igitabo ubona ubwo nabaye umusaza narahumye n'amaso baranayabaze ariko ngasoma igitabo kandika nyine nanje keraga abantu batumaga ikintu ukandika urwandiko akaba ari rwo nk'ubwo mu kigo cy'amatelefone n'ubu ngubu igitabo cya Bibiliya ngikindi gifite hano usoma Bibiliya gusa cyangwa n'ibindi byose nama mbimenya gusoma byose ariko sinjeje nyine iyo gurupe yacu twari abantu benshi abantu bashaka kugera nk'abantu 20 twama tumenya gusoma iryo kanisa ryacu ryose ryarimo nk'abantu nk'abangahe nibo bari kubise kudushuri bene two gupfa kutwikubitaho ariyo ngabo twabanga ni ngabo bitoje ariko Imana iratwigisha gusoma bakaba bakubwira ngo umutumwa uravuga gute ukakubwiye ngo uravuga ngo uyu ni Matayo uyu ni Mariko yakubwira gute ukumva nawe bikugiyemo nawe ukamubicuranura mu mawazo yawe ukabimenya ibyo bintu tubona ngo imbaraga z'Imana ziratwigereka turatura muri cyo gihugu cy'inganji hagize iminsi Imana iratubwira ngo tuzuba inganji duheze ibimenyetso itubwira amagambo menshi ayo se nakwiruga mvuga ngo habaye iki niki ariko icyo gihe nyine kigeze Imana idukorayo turaza ibintu Imana yatubwiye mu nzira turabibona turaza turahuruka tugera mu Minembwe akiri Imana yari yatubwiye mbere ngo ubwoko bwanyu nibwo buzoza kubatabara muri aka kaga k'iki gihugu murimo twari dugoswe nyine nk'uko nibisanzwe nta kintu kiba kitigeze kubaho ibi mwabonye n'ubundi bahora batubwiriraga abavandimwe niko twobivuga ishari ryabo ryamyeho Imana iradufasha turahuruka ariko Imana iratubwira ngo niduhuruka tuzamba twubaka ku rudondogoro rw'ahantu guhera za Gahwera ukazamuka hagera za Rutigita ngo aho niho muzoza kuvugira ubundi butumwa icyo gihe ngo niduhuruka mu Minembwe ngo urwo nirwo rubariro tuzubakaho ngo kandi tuzikumanye muzi ko twari tubuwe inganji dushorewe n'abagiriye bamwe bagiriye Bubembe abandi bagenda nyine umuntu akazagenda inshuti yiwe ariko ngo tumare gushika Imana iratubwira ngo nimugire huduma yabaye kuyigishigo niho twayigiriye natwe twari hakurya ngo ko imishashu abantu baraho baraterana Imana yamevuga ngo mutume ko bari Bubembe ngo bama bazamuka muze kubaka imihana twaraho ngo buce amakuru garagenda ngo amare gushika umuntu yafa kumva ayo makuru ngo Imana yavuze kuko icyo gihe twumviraga Imana abari Bubembe bama bazamuka majorite abantu biwacu bikanisa ryacu twese abenshi bari Bubembe bakaza bama bahambira abantu barazamuka baraza turubaka imihana tumare kubaka imihana icyo gihe twari ko tuyubaka bahaye batubuza batahangaha ni muri Murere ni muri Mayi ni mugaruke twamba twanga bati mubareke n'abanyenganji ikibashajije nuko bagifite ziriya nka zabo mubihorere nizimara kugenda bazobana gusa kugaruka turagenda turubaka ahantu bita muri Ruhemba twagira itorero rinini cyane ryarimo abantu benshi turahabaye twakora imirimo y'Imana tubona ibitangaza by'Imana icyo gihe twagerageje amasengesho kwinjira gutya mu mahombi ukamubona abantu twendi twabonye abamareka bene bameze nk'uko ngo tuvuge ngo rimwe rushanga nikindi mwaba mwinjiye
mukamamona abantu ko baratondagira gutyo ku gikuta uko apana turi maso kuko duhaye turebana ku manywa hakabaho tugira amashaka hakabaho mugira umuntu ngo uzenda yoba ari umuntu usuhagaze waciye inyuma y'inzu iki ni igicucu icyo kimenya inzu tukara tugashiraho ishuka hariya ku rugi tugashiraho ishuka kugira ngo igire umwijima abantu bagahagara hanze kureba akabura babana bakamahera ku kibambazi cyo hariya ku muryango w'ihamambiro abantu bagatambuka bakama bagenda bagashorerana ukabona yaratambutse akagera hariya bagasaba bakagendagenda ibyo bitangaza turabibona ico gihe tugasenga habaga amatara niyo abantu bahoraga kugira ngo mubone umuco kwari ugukonga itara tugasenga Imana twasenga Imana ibitoro byakama nta soko yabaga aho ngaho ngo turabigura ico gihe kuvuga ngo mubone ibitoro byabaga ibaraka ariko tugasenga kubera kuko dusenga turi mu mirimo y'Imana tukama dukonga itara gutya bugaca mu gitondo ibitoro byaza gushira mwasura gusenga mukabona itara riratse nta urikozeho nta kantu ntakozeho nta bindi twongeyemo mubonye mutema dushikize nyine ibitoro birashize hakaba umuntu yama yitokeza akamasenga cyangwa umuntu akamahaguruka aganira akavuga ngo nimukomeze nimwihangane ibitoro biraza ako kanya bikabaye itara mugaca mu gitondo ikindi gihe Imana iratubwira ngo nimuze muzana abarwayi ngo mubasengere abarwayi tukagira inzu zo gusengera abarwayi bakazana abantu b'abarwayi tukabasengera duhaye tubona baje ku bipoyo abantu bagahaguruka bakaba bazima kumva ico gihe twama tuvuga ngo Imana ibana natwe Imana irahari iyo ayikora ibintu n'abantu bagatangiye subiye nk'inyuma bukeya nigiye mu mushedo mitiranye nabibone igihe yagendeye ku mahono mbere n'igitabo cyo yarashanditse twaringaje twari kumwe sayandi makuru yo kubwirwa n'ikanisa ryacu twabanaga twari turi kumwe agenda ku mahono aragaruka Imana iramuhembura aho bavuga bataba abahungu bicishije umuntu w'abandi arapfuye abantu bagezemo babonye batumuntu yamabyuka nkuko kusinziriye wari usinziriye yamabyuka wari no munsi w'iyinga yamavuga ati mu mpamazi noge arafungura twama tuja kwinjira uwo munsi abibitangaza ishogi abapagani bakama basigara bavuga ngo ngo mureke bari y'abana basenge wici Imana ibabwiye mutubwire inganji n'abapagani baho baremera abantu bose bamabemera kandi n'abari bahari nyine n'amakanisa nyine yari menshi n'ayabaturika bama bamera ibintu by'umwuka ibyo ni ibintu twabonye bukeye gaturatura kugezana n'ubu twama dutangiza gusenga n'ubu ibintu by'amasengesho nza numva bimbamwo kuva ico gihe tugenda duhura n'ibibazo ariko Imana igenda yeyura ibibazo ariko turatura kugezana n'ubu ngo buce kubugufi ndavuga amagambo mbangutse jewe kuva ico gihe nakundaga abayumbe cyane nkumva ndabakunda ariko sinjeje nyine vyirojejeho gakuko ari bavugaga aya magambo mpaye mbaganirira amagambo yo gukunda ni meza Bibiliya zivuga ngo mukundane mubanze mukundane mwe mu bwanyu kiwokunda Imana udakunda abagenzi bawe kiwomenya Imana uyikunde utita ku bandi mbere no kwita ku bandi n'ugukunda inshuti n'ugukunda ikanisa n'ugukunda abakirisitu mugakunda n'abapagani habaye icyo gihe kubera kuko nakundaga gusenga habaye umunsi umwe Imana iradutuma bari kudutuma icyo gihe twari twarahinze ahantu hunamiye nko ku misozi wa Kivumu baravuga bati ngo nanjewe Imana yavugaga ikintu ntabahakanaga icyo gihe nkaba nahinze yo murima hari inkimazi hazona ibigori tangiye kurinda ibigori batuzogende uje kumusitara yeme mwebwe mumbwiye ngo Imana yavuze ngo ngene mpaye ndinda umurima wanje nama musiga inkima ntizizoma kandi ku mutwe wanje niho hari ikibiro abandi bari barahinze akanyanda ruswari benshi ariho hari harasigaye nk'ikibiro noneho ga abacu batoya iryo jambo wowe upfe kwemera gusa ivy'Imana ifite imbaraga zo kurinda umurima wawe nama nicara hasi kini munsenge Imana nivuga ngo ngende izorinda ivyo bigori nanje kizambere ikimenyetso cyuko Imana ikoze igitangaza
baransengera ngo batangire kunsengera. Umuntu umwe yamahaguruka arahanura agakobwa gatoya kama kavuga ati wowe ugende numara gushika mu murima wawe uyu munsi wa none umanuka ugende urashika usanga inkima zitatu haruguru haba igiti cy'umushake nimwo zahoraga zikunda kuza kuba ati numara gushika urasanga inkima zitatu umanuke ntuzamirize ushike munsi y'icyo giti cy'umushaki usenge numara gusenga uzamuke uzihorere wamugenda uhereye uwo munsi wamuze ugende ibigori byabuze usanga ntankima zabiriye. Icyo ni igitangaza canje njenyine n'ubu mbaye nkibabwira ko ndashaka ngo namwe uzokenera gusenga Imana izivugana n'abantu bambwira uko nama nemera uko ndagenda ngo mari ushazanga imanda zisanzwe maze kuzisanga ndasenze munsi ya cagiti n'amataha. Uhereye uwo munsi tuja ku musitani turagenda twamaze nk'amayinga nk'abiri ngo tumare gushika zange maze kava harya sinababwiye ko iwanje ariho hari ikibira zikamazururu barara hano zikaza zona imirima y'abandi nijoro umurima wanje nkaba ibigori nane hasize zarakonoye nazahoraga zibikora nagiye kurinda ibigori biraruha birumba. Icyo gitangaza sinzocibagirwa mu buzima bwanjye. Icyo kintu Imana yankoreye n'ubu nza ngenda nkavuga ngo Imana yakoze biriya ikora ibindi byinshi. Bukeye bwaho hari ikindi gitangaza Imana yankoreye guteguza ihuduma yo kwinjira iwacu. Tumaze kuyiteguza ubwo nari nararwaye natemye ubwatsi ari nk'igihe cy'iheshi mvuga ngo nzosakana inzu yari inzu nini twaraga tubaka amazu manini kandi n'umuntu akazagiramo n'ibyumba by'abashitsi twari dufite imbunga gusa urubunga ariko abantu bataragura ibitekerezo ngo mubwire ngo mu rubunga mushiremo ibyumba abantu nyine bakarara mu muhanaga twari dufite umuhana munini. Noneho bukeye abantu baraza igihe nyine maze kuryamisha abagabo imvura iragwa ya nzu yanje yaratwawe mvuga ngo heshi yabaye imvura ntagirwa. Igihe nyine bamaze kuryama imvura yamihinda numva kuko yamihinda ukaza nka kurya kw'imvura y'uruguru imvura iraguye harya mu nzu imvura iragwa namavuga ngo umugore ategenda ubyusa abantu iyi imvura igiye kugwa abantu bari baryamye haravuye turagira gute nama mbagara muryango namaba kuko kijingi numva ko mbabara ndavuga ngo Mana we Mana waniyeretse zankima ntizibeho umurima wanje ukera ugasarura ubu nyine iyi mvura yamihagarara aba bashitse bareke kubyuka ya mvura iragwa nanje sinomenya ibyabaye mwagiye guca mu gitondo ibiziba byaretse aho hantu hose aho hantu jega mbonaga Imana kuri yanzu yanje imivivu yahandisa naho yitembeyeho n'ibiziba birareka akigorimbamo ndavuga ndibaza ntese uko ni gutinza itavuye ndaceceka ndabona umuntu nabibwiye nabivuze nyuma nzambivuga nyuma mu buhamya kuko ari ibintu byabayeho ngo buce namamvuga ngo Mana ndakubonye kuko ubona uko ndakubonye kuko iyi mvura aba bashitsi batabyutse namamvuga ngo yari inzu y'ivyatsi namamvuga ngo uhereye none iki gitangazo ukoze iyi mvura yaguye ahandi ariko ku nzu ntiyigweho iyi nzu ndayihararuse kamanda aramfukamye kandi ubona nifite ubunyana bubiri akanyana kanje k'indabwa n'akandi kari kako umukobwa wanje namamvuga ngo Mana ishobora byose peza inzu iyi ndimo ndayigaye inzu yamanjanje simvuga ngo namaze amayinga yasinigeze nita ku minsi nasenze ariko sinatwaye umwanya iminsi miremire nimba byaratinze byamaze nk'amayinga abiri kuko icyatumye mvuga ngo byamaze nk'amayinga abiri umugore aroha arampinduka atumira iwacu mukuru wanje aramubwira ati noneho uwanyu yarasaze arimo gusenga ngo Imana ni muhinzu yamanjanje ubwo ngo ntangire gusenga nk'iyo minsi mikeya umuntu numva ko ambwira arambwira ngo ese nguri mu gusaba inzu yamanjanje ti uyimpeze icyo gihe nta manjanja yabaga mu minembwe amanjanja bajaga kuyagura mu Rusenda bagatanga inzu ubwo ngubwo bari ko bubakisha nk'inka zitandatu bigakurikiranaga nuko
inzu yawe ingana 5 6 ugize gatoya akagabanya ku ibeyi ariko urumva amanjanja yabaga iba mu Rusenda kuvuga ngo muje kuyazana ibaraka hehe ufata abashi bayikoreza no kuyazana no gusatuza amadafari no kubakisha zari ibintu zari nkinga 5 noneho ga ariko nikagira ubunyene bubi numva ko umuntu amubwira ngo ukora ushoboye ahasigaye ndahakora yatekereza ndetse ibintu nibiki aho ushoboye kunzu mvuge se ngo ndaja gusatura amadafari ijiburira hakanye ikindi ndaja mu Rusenda nje kunzana amanjanja ndafite icyo nagura ariko ikintu mukimiyambaje ngo se nikishoboye ndavuga ngo icyo nshoboye no gutora amabuye twari ku rugeregere rw'amabuye namandagara gutora amabuye abandi bakaza batise warasaze urukuratora amabuye ngo uzubakishike nonoga amakuru yararanze mu bantu ati jewe yasaze karatora amabuye ngo azubaka inzu ndagumije ndatoya amabuye ndaruhanda ndayaguye ngo buce mbona abacu baraje kumbonya nyine bene uko babona ibyo mbaye nkora nyine bakabona nyine ndasa n'umusazi ariko muri jewe imani yanje namanumva nti wa muntu wambwiye azubaka tu ngo buce ndabitwaye baraza kumbonya ndabananiye ndakomeje amabuye ngo mare gukomeza amabuye noneho ga umudamu ati cyo nzokora aka kanyana ubwo ngubwo umwana arahamagaye ati akanyana kamwe ukagurishe unoherereze ku masomo bigabo y'umu pasiteri yari mu Rwanda niho yigiraga ati none gatugiye kurangiza ishuri unoherereze mfashe yanyana nkuru niko kari kabaye nk'agakuruko ka ndakagurishije nama nkomeza gahunda zanje zizasubira inyuma igihe nicaye tirekanje gushaka abubatsi mbona nyina amabuye maze kuyagwiza ngonje kuba igihe mbama ngonje kubareba mbona umukobwa umwe yarashese ati soko wowe ga uzusenga nibo dutwigisha ibyo gusenga hari abashi bari hari abashaka akazi none wamugenda uze kubabwira n'ubwo udafite ifaranga ga bari bazi bose ko ndabona uzi bazoze mukanya nyine mbona barashitse bashize mu kinogo ta gitekerezo cyo gutekera ngo ndiko ndabashiramo ngo nzogurisha akantu reka ayo mawazo sinamenye Imana yayabise iyambikamo gusa nkatankoresha gusa kuko kwigifa kumusazi nyine kurya bari kavuga batuye umuntu n'umusazi nama nkomeza za gahunda zanje aka iwacu hari ahantu inzira gutya hatambuka abagenzi amakuru gagumije kuvuga urwa rugamba rw'abantu gati uriya muntu yarasaza azabanga ibintu byose no gusenga ariko nkumva ntibincoguje ahubwo nkazana manumva n'inyota nerekera mu nka ngasenga naje mu ngasenga gusenga namanumva bugizi buzima bukeye nari mfite mwira wanje n'umufurero yamaza yumva ayo makuru bati jewe yararwaye ari mukuru arasengera inzu mbona araje ati jewe ndi umushitsi wawe tisawa turijiye mu nzu barakoze turafungura ati baramaye ngo kurubaka inzu wowe udafite inka kurubaka gute wowe ufite akanyana kamwe yari mwira wanje yahoraga aho ngaho sinako nyine ga nanje sinzi tuni umuntu tini Imana yambwiye namwe ngo Imana yaramenye ngo ninkore aho nshoboye ntora amabuye none nashizemwo abashi none gasinze ko uko bizagenda ati yewe mufurero umupagano ufite abagore babiri atuguvuze ngo nima sinovuga ngo Imana yarabeshe nje sinayizi sanu baba yivuga ariko mukiviga ruko aragenda ngo amare gushika yari afite imfizi yiwe bitangazaga Imana izikora nashatse kugira ngo mbigize hafi n'abadutegera bose bamenye ikintu cyo gusenga Imana kuko umumaro wayo arico kigira akamaro ugasenga ikintu ukizeye noneho ga aragiye ngo ashikagurisha imfizi yiwe amare kugurisha imfizi yiwe umuryango wose wari uhari wa bene wacu abo ngabo nta wanunganiye yamagenda yabagurisha imfizi yiwe azanye ifaranga zishura ya madafari azanye izindi faranga nashishije zirasaguka shisha ikibanza abantu ngo babone ko ari uko bibaye abandi bamavuga ati none ibitangaza nyine bazasenga Imana umufurero arakonkobotsa koze biriya nama mbona guko simbaraga z'umufurero n'imbaraga z'Imana abandi bakaza bakabwira bati mwebwe muraruhira ubusa wahinga wa kabiri
ibwo natangiye kubaka iyo nzu yanje ati nzokubakira uwo mwana afata iyo nzu arayubaka ati ndayikubakira ku buso arayubaka ngo amare kuyubaka arayuzuza noneho ngo amare kuyubaka mbona agaca gitangaza cy'Imana igejeje ku mucinyiro jewe nama nkomeza gusenga gusa aho bigeze gangashima tikuragishubije aho bigeze bigashima ngo buce haza umwana w'umukobwa arambwira ati noneho amanjanja yahurutse mu madebe abashiko barayazana none gasoko wewe wamugenda ejo mu gitondo uzoze tugende mutegere ico gitangaza nico nuserizaho ducungura umwanya natwe ko turajana hanze ati noneho tuzoganije kumukwereka nasize twahavuye mu kabwibwi nimugoroba amanjanja yashikije noneho ga ngo buce mu gitondo kare kare turajanye na wa mwana ngo amare gushika ati nkuzaniye mukiriye undi ati karibu yari afite n'amata yo mu gakuru tarayagurishije ngo amare arigendeye noneho ga wa mosha ati noneho ga afite amanjanja hano mbwira imetero z'inzu ndazivuze ngo mare ko zivuga ati yabuzemwe amanjanja ye abiri nawe yari umwubatsi umusha ati yabuzemwe amanjanja abiri kugira ngo usakare inzu yawe iwe gakagira ngo mfite ifaranga mukanya akizanaga amafaranga noneho ga amanjanja naguheza tindi amafaranga mfite amafaranga mfite ati uranzi ntoya kuko ubona ni none uri umukobwa wakuneretse wanzanye hano mu wawe none heza amanjanja kurabona ngo kwakwizera atese uri umupasiteri ntoya uri umwarimu ntoya yaragiye nyine nko gukingura ngo ayandereke arasaraza nanje ndicaye araso arahagurutse yambajije gatatu atese niki kukugenda tina amanjanja peza amanjanja wowe nibagize amashaka tujane wanje uhabona nubatse inzu ntitwitse imvura gayo gakunduka noneho nitumara gushika twandikane nawe nzukwishu ubwo ntaho ntekereza ko ndapfa kuvuga ngo kandi nkumva sincitse imigungu kandi nkabona simpaye mubesha wari wizeye iyo mwavuga nizeye Imana nasenze ndashaka kuyivuga ngo namwe muyitegere iyo Mana nimuzoza amaze gusenga muzova ngo Mana yiyerese uriya muzehe n'abandi badutegereye bazaba ngo uriya Mana yakoreye uriya muzehe uriya murimo natwe tuyibona Imana nuvuga gutyo naza kayomoze kuko yuri igiti ngo ayishake Imana iramubwira ngo nuka ndataha mu wawe iyo ni Imana cyane ku rugenzi rwa gatatu yanga ko twandikana aramira ngo genda ngo amanjanja ngo ndayarihira imodoka nakuzanire mu isoko wari umunsi wa gatanu n'amasoko turagenda ngo dushike mu nzira mbwira abandi ngo mubabwire abandi batiye ko abitira ntibabijwe n'ubusa wewe uzi ukora byose ngo nugusenga umushara kuzanira amanjanja yanze ko mwandikana none uraho ngo arayakuzanira ayarihire ayaza ntazi n'izina ryawe yabuza ahera turi umupasiteri nturi umwarimu bati wa musazi we bati genda none ngo bamwire gutyo numva nawe niteye ngo se nukangutse nko mu bitose ese nyine uriya ndiyo ba ampe bati wowe rozo ukunda no kora imisoko tirakanyire hariya hepfo umutima uramana ngo rekanyire hariya hepfo bwa umunsi w'isoko mvugishe bene wacu akanya gato sinkunda n'isoko n'ubu ndimba mu mawazo aya nibukeye tureba mu mawazo kabisa none hoga ndagenda bavugisha akanya gato ariko nyine numva irya Imana isa nishize ariko sinabitekerezaho umwana tinaza ni sawa nataza ni sawa ariko ko ntamwishuza ngo ni deni ryanje nawe ubwo yama yarihira ngo yashitse mu isoko bama bayahurumbira abandi mu bico bitangaza abafite amafaranga gabatunze baharaga baravuga iyo ngiyi bati turayagura atayamanjanja kera yaguzwe mutegera iryo jambo muri tinde kuri iryo jambo Imana irakomeye ati aya manjanja yaguzwe ubwo ndazi izina ryanje nanje nigendeye kuramuka ati yaguzwe nande Tamu. ngo nje kuzamuka ngiye nko gutaha urahanyuze
nari nzi n'ahana yashira kera iryo jambo ryari risa naho ryananutse muri jewe ngiye kuzamuka yamayanja kumpiga mu isoko ndatambutse ngo ndi gutambuka turutse inyuma amfashe ku ikoti ati se wangize gute jewe wazanye amanjanja ko baje kuyagura kandi wayaguze none wagenze gute tina hepfo naringeze hamwe isoko hepfo cyari kukundaje ati reba ngaye amureba abantu bayahagarareho uyikoreze cyarindi jambo twase kuvugana nama mpamagara kandi kamwe timwe nanusha kaba karaje kiwacu cyagara nokora ya manjanja ndeba abantu baza ya manjanja naciye mu bantu shabaye nk'igitangaza isoko yiwacu uwo munsi habaye ibitangaza k'ivyo nyine Imana ikoze bamwe akaza basiga imizigo yabo bakaja kureba bamwe baje kuyantwara kuyikorera nta jambo ntari njanja ndayabona ndagenda wanjanja ndayabona ngo mara kuyabona kugira ngo mbusirize bidatinze hari ni mugabo twari duturanye yari afite abashibiwe bari mu kiraro baracika inka barazitaye zigiye mu mirima y'abandi njya kuzikuramo ngo mare kuzikuramo ababembe baza kunjana bati turakubuha ndababwira ntizi inka sizanje kuko aho hari abandi babembe duturanye mu biraro bari banze bati zinka sizi nyirazo yarazindutse nabonye inka ziri mu mirima zo kuzikuramo none mwebwe ni mureke nyirazo naza nimba muzobaka inka muzavugana nabo ariko yarazindutse ati sawa ubwo ubyishimiye sawa nuko za nka ndazifasha ndazikomeza wa mugabo yari yaragiye mu rurambo kugenda yubaka umugabo w'abasita ngo ni makuta ivyo ni bihamye mbaye baheze mwaje kuza baba bembe ngo hagira imizinga batubwa ari wowe uzuza no gusengera abarwayi hano nabwiye ijambo ryo gusenga ko ari ryo nkunda uzuza gusengera abarwayi hano ukabasengera bamwe arabasengeye barakira none turakubabariye kuri ya mirima yonwe nta kibazo inganda zituranye ico gihega uwo mugabo amaze kubaka uwo mugabo nawe yaraze gusakara ngo azati njewe numvishe ngo ubatse inzu y'amanjanja nzoza kuyisakara ku buso yamaze yanzu arayisakara nayico gihega Imana iramfasha n'abandi wapfe kubona Imana igejeje Imana agize guhera mu bantu cyane umwe ati nguhaye ibiti byo gusakara undi atshizeho urubahwa inzu yanje wa mugabo arayisakara arayuza ngo mare kuyuzuza hama itora undi muhungu ati nanje nzi kubaza nzokubariza imyango n'amadirisha uzoza wishura witonze undi akamaza ati ndagufasha ifaranga zo kugira gute inzu yanje iruzura n'ubu ngubu irahari mu minembwe Imana yamembwira ngo uzogume kuri iyi nzu uzozamuka uje kwikanisa turagenda n'ubu niho nasize urugo rwanje ndi hano muri Kenya ariko Imana izikora imirimo jewe n'ubu ico nkunda kuganira nzabwiriza abantu byo gusenga kugira akamaro harandi magambo menshi yakoze ducungura umwanya ibyo ndio bitangaza Imana yakoze mu mwavuze ngo tubigisha ijambo ry'Imana ni ukuryumvira no kumva bigisha no kumva basenga mukabyishiramo utishizemo ikintu urumva izo ngezi zose mbabwiye nuko nari nabyishizemo utabyishizemo cyuhorana ijambo ry'Imana murakoze n'abadutegereye mwese Imana iduhana umugisha yego mwabantu mwumva ibitangaza by'Imana ni byinshi Imana yakoze hari n'ibyo nawe uri kutureba Imana yagukoreye mu by'ukuri kutamenya Imana si ukuvuga ko tutabonye ibitangaza byayo buri wese afite ubuhamya bw'ibitangaza Imana yamukoreye rero mukomeze mufashwe n'ubu buhamya reka tube dusubikiye ahangaha ariko tuzagaruka muri part 2 bakomeze batubwire ibitangaza n'imirimo Imana yabakoreye kugira ngo namwe bibafashe bigire aho bibakura naho bibageze murakoze bye